Mwanake ũyũ no ria uri miaka-ini yake ya 30 nduramuheritwa Kamau ni undu wa itumi ciake cia ugitiri. Haha agitutariria uria ahahamirwo kimwiri mweri wa keri mwaka-ini wa 2022 ni mundu uria augite ari mutungatiri. Muthenya uria arahuririkana taira, Kamau augite ohire thabari gucemania na mutungatiri Peter K uria wamwirire wira wa utereba ona gutuika meciria-ini make mutungatiri uyu ari na mubango ungi. This day tuna kitu ilifanyika ambaye alinipigia simu akaniuliza kama niko na tuktuk. Nikamweleza sikukuwa na tuktuk, kama naweza mtafutia ingine, sababu alikuwa anataka nipeleke washirika wake mahali panaitwa Wanyororo. Nikamweleza sina tuktuk unless nikutafutie nyingine. So akaniambia usinitafutie ingine, wewe kuja tu. Mucemanio wao ndoigana guthie uria mabangite. Kamau akiuga thutha wao gucemania amwirire maingire ngari-ini, ngari iria itari na iti cia thutha kuona yaigitwo mukondoro, makiambiriria kunywa njohi iria yamuriire muno na kwirigwo, kiria kiamukiririe Kamau augite ni ruo njira-ini yake ya kahinda. Riboti ya ndagitari ikionania ni ahahamirwo njira-ini yake ya kioro. Ingia kwa gari akanipea pesa, akaniambia niende ninunue pombe tukunywe kwa gari, sababu alikuwa anataka tuongee kidogo hivi. Nikasikia kizunguzungu na hapo mimi nikalala, sikujisikia tena. Kitu ambacho iliniamusha ni uchungu. Kama nimelala nikasikia uchungu sana, kuamuka kuangalia naona ni huyo Peter Mbaragu anafanya kitendo hicho nyuma yangu. Kamau acokire kuhura riboti ceceni-ini ya borithi ya Central Naikuru mweri-ini wa gatano mwaka wa 2022 na miaka iri thutha ucio mwikwirwo ndari anyitwo. Ndeto iria ikiritwo mukonde ni komanda wa borithi sub-county-ini ya Naikuru ya irathiro Sheila Kigonde uria ugite no marathie na mbere na gwethana na mwikwirwo uria gukinyanagiria na thaici ari riuriro-ini. Naomba sana, I want justice because mpaka saa hii niko na hiyo trauma, bado nakunywa hizo antidepressants mpaka wa leo. Mimi ningetaka kuomba haki yetu, kwa sababu sasa hii ni jambo ya aibu. Hata mimi nilisikia juzi. Mageria maitu ma kwaraniria na mutungatiri Peter K niguo arute mawoni megie riboti ino ni maringite ihiga kuona thimu yake ndikuingiraga. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Gĩtonga wa Wambui.